Mu burasirazuba bwo hagati ibintu byongeye gukomera kurusha nuko byari bimeze mu minsi ishize. Abari bategereje icyizere cy'amahoro aturutse mu biganiro ni mwihanagure cyane. Ibitero turimo tubagezaho ntabwo ari bimwe bisanzwe byo kuvogera agahenge, ahubwo ni intambwe ikaze yo kongera gusubukura intambara hagati ya Israel na Iran, kandi Trump ngo yaba ari kwigira inyoni nyinshi nyamara ashyigikiye ibi bitero bya Israel bikomeye kuri Iran. Aya ni amakuru mashya agaragaza ibindi bitero bikomeye cyane bitandukanye byo twabagezaga mu masaha ashize mu biganiro byacu. Umwotsi uracyazamuka kandi w'umukara mwinshi ku ruganda rw'imiti n'ibikomoka kuri peteroli muri Iran. Ubukana bw'ibyangiritse ntabwo kugera ubu buramenyekana, ariko inkuru nuko uru ruganda rwarashwe n'ibisasu bikaze bya Israel. Ibinyamakuru byo muri Iran byashyize ahagaragara amashusho agaragaza umwotsi w'umukara uzamuka hafi y'uruganda rwa Gahome Petrochemical Company ruri mu mujyi wa Mashhad mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Iran, n'inyuma y'ibitero bikomeye bya Israel byagabwe kuri uru ruganda. Ibisasu byagabye ibi bitero byahageze ahagana saa moya n'igice za mu gitondo. Uru ruganda bivugwa yuko rwakubiswe n'ibisasu inshuro ebyiri. Nk'uko byatangajwe, nta muntu wahitanywe n'ibyo bitero, ariko ibipimo by'ibyangiritse n'ibihumbi byatewe n'icyo gitero ngo biracyari mu isuzuma. Mu kanya gato imibare ishobora kuza kujya hanze. Ubuyobozi bw'agace k'inganda hamwe n'ubukungu ka Mashhad gahuriyemo inganda zikora ibikomoka kuri peteroli bwatangaje yuko abakozi bakoraga mu masaha mu gitondo bahise bimurwa kugira ngo bajyanwe ahantu harindiwe umutekano. Mbere yaho ingabo zidasanzwe za Iran z'impinduramatwara zari zatangaje yuko zagabye ibitero bikaze ku ruganda rukora ibikomoka kuri peteroli rwa Haifa ni muri Israel no ku birindiro bibiri bya gisirikare, kandi ngo byari ibisubizo byo kwihimura kuri Israel. Icyakora ibyangiritse nabyo ntabwo byatangajwe neza, ndetse impande zombi zagumye kugira ibanga zihugiye mu kugaba ibitero. Nanone nkaho bidahagije, umutwe w'abahutu muri Yemen watangaje yuko wabujije burundu amato ya Israel kunyura mu nyanja itukura. Umuvugizi w'igisirikare cy'abahuti Yahya Sareh yatangaje ko hashyizweho gahunda yo kubuza burundu amato yose ya Israel guca mu nyanja itukura. Iri tangazo rivuga yuko guhera ubu nta bwato bwa Israel bwemerewe kunyura muri ayo mazi y'inyanja, cyane cyane ubwato bw'ubucuruzi n'ubwikorera ibindi bintu bw'abanya Israel aho mu nyanja. Yanavuze yuko mu kanya gato baza guhagarika ubwato bw'abanyamerika. Ibi byatangajwe mu gihe akarere ka Yemen, cyane cyane umutwe wa Ansar Allah uzwi nk'abahuti, ukomeje kugira uruhare mu bijyanye n'umutekano wo mu nyanja mu bice by'inyanja itukura isatira ikigobe cya Aden. Inyanja itukura ifatwa nk'inzira y'ingenzi cyane mu bucuruzi mpuzamahanga kubera ko inyuzwamo amato atwara ibicuruzwa ndetse n'amavuta, inzira ihuza Aziya, Afurika ndetse n'Uburayi. Iyi myanzuro y'abahuti ishobora kongera umwuka w'ubwumvikane buke n'impungenge ku mutekano w'ubwikorezi mu karere. Trump we akimara kumva ibi yasabye Israel na Iran guhita bahagarika kurasana kubera yuko ngo bigiye kubangamira ituze ry'akarere kandi bikangiza cyane ubucuruzi mpuzamahanga. Uyu mugabo uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye Israel na Iran guhagarika ibitero barimo by'ako kanya. Mu butumwa ashyize ku rubuga rwa Truth Social, Trump ati Israel na Iran bagomba guhita bahagarika kurasana. Yabivuze mu gihe impande zombi zakomeje kugaba ibitero byisubiramo, ibintu byongereye impungenge z'uko intambara ishobora kongera gukwirakwira mu karere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Ntabwo bikiri ibitero mu by'ukuri. Amakuru atandukanye agaragaza yuko Bwana Trump amaze iminsi asaba impande zombi kugarura ituze ndetse agerageza gusunika inzira y'ubuhuza, nubwo imirwano isa n'iyakomeje, gusa kuri ubu yafashe undi murego. Iri tangazo rye rije mu gihe ibihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga byakomeje gusaba ko habaho agahenge kandi kihutirwa kugira ngo hirindwe yuko iyi mirwano yakwaguka ikarushaho kwangiza akarere no kugasenya. Kubera iyo mpamvu rero, cyangwa ingaruka z'ibitero, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byongeye gutumbagira. Nibura muri iki gitondo byazamutseho 5% ku bucuruzi mpuzamahanga kubera izo misile zahererekanijwe mu burasirazuba bwo hagati, mu gihe amasoko y'imari nayo yatangiye kugabanuka agwa cyane kubera igitutu ndetse n'ibyo bitero. Ni na nyuma y'uko imirwano hagati ya Israel na Iran yongeye kubura. Ibiciro bya peteroli byongeye gutumbagira bidasanzwe. Abashoramari ku masoko mpuzamahanga barashyira igitutu ku masoko y'isi, byatumye habaho igabanuka ry'imigabane stock market mu bihugu bitandukanye harimo na Dubai. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutseho hafi 5% mu masaha mu gitondo, birimo birasatira $100 ku kagunguru kadatunganije. Gusa abakurikirana uko ibintu bimeze
baravuga yuko ibiciro bikiri hasi ko ahubwo bishobora kongera bikazamuka kugera ku madolari 120 ku kagunguru kamwe, mu gihe imirwano yakwibeshya ikiyongeraho iminsi mike cyane. Mu byumweru bishize ibiciro bya peteroli byatangiye kugabanuka kubera icyizere cy'uko hashoboraga kubaho ibiganiro by'amahoro muri aka gahenge, ariko ibyo byiringiro byongeye kugwa mu mazi nyuma y'uko Isirayeli igabye ibitero kuri Beirut muri Libani, Irani nayo igasubiza irasa Misile kuri Isirayeli, bikaba igitero cya mbere gikomeye cyane nyuma y'agahenge kumvikanyweho nibura guhera ku itariki 8 y'ukwezi kwa kane. Nakubwiye yuko n'ubu ngubu umwotsi ukizamuka ku ruganda rwa peteroli rwa Caron Petrochemical Company. Urunguru ni uruganda rukaze, rumwe mu zikomeye cyane, ruri mu gace ka Marshahar mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Irani. Byari nyuma y'igitero cya Israel cyakubise urwo ruganda, ariko ibitero bya Israel byakubise ahantu henshi ndetse imijyi itandukanye ku buryo byabaye nk'ibijagajaga Irani. Ibyo bitero mvuga none ahangaha ni ibya saa moya n'igice ku isaha yo muri Irani. Cyakora Israel nayo yumvise ibitero bikaze n'ubukana bwabyo, ubwo misile balistike zigera mu 10 hagati y'10 na 11 zakubitaga amajyaruguru ya Haifa ndetse n'ibindiro bihari bya gisirikare. Impande zombi zirimo zirahakana yuko hari ibintu bikomeye byangiritse, ariko buri ruhande ngo rurabizi neza yuko rwahuye n'ibihombo bidasanzwe kubera ubukana bw'ibitero. Ambasade y'Ububirigi mu burasirazuba bwa Yerusalemu yasabye abaturage b'Ububirigi kudasura ko gace, inasaba abahatuye kujya ahantu hatekanye kugira ngo batagabwaho ibitero. Abashinzwe ibya diplomasi y'Ububirigi mu burasirazuba bwo hagati by'umwihariko bwa Yerusalemu basabye abaturage bayo kutajya muri ako karere kubera ko imirwano yongeye gukaza umurego muri icyo gice. Iyi ambasade yavuze yuko icyo cyemezo gishingiye ku gusubukurwa kw'ibitero bikaze bya gisirikare muri ako gace bikomeje gutera impungenge z'umutekano ku basivili kimwe n'abashyitsi bahatemberera. Ambasade yanasabye ababirigi muri ako gace gukurikira byimazeyo amakuru atangwa n'inzego z'ubuyobozi bwa Isirayeli, cyane cyane binyuze kuri porogaramu y'ikoranabuhanga ya Israel yitwa Home Front Command, igenewe gutanga amabwiriza y'umutekano mu bihe by'intambara n'ibitero by'indege cyangwa misile. Ntabwo ari byo gusa kandi, kubera ko ingaruka z'ibi bitero zatumye ikibuga cy'indege cya Shya muri Irani nacyo gisubika akazi kacyo. Indege ziva cyangwa zijya ku kibuga cy'indege cya Shahid Atollah Airport mu mujyi wa Shya muri Irani zahagaritswe kubera ubukana bw'ibitero biriho ubu ngubu. Byatangajwe n'itangazamakuru rya leta rya Misile. Misile ni ikigo cy'itangazamakuru cy'ibigo bya leta, gusa leta ivuga ko kitayegamiyeho. Iri hagarikwa ry'ingendo z'indege ryatangajwe guhera saa 2 z'umugoroba, nyuma y'aho ubuyobozi bw'indege bufashe icyemezo cyo guhagarika ingendo by'agateganyo kubera umutekano. Bibaye mu gihe intambara hagati ya Israel na Iran yongeye kuburwa ikajya ku rwego rukaze, aho impande zombi zirimo zirasana mu buryo bukomeye cyane zihererekanya misile. Mu gihe inyeshyamba za Ansar Allah cyangwa se Abahuti zo muri Yemen zo zarashe misile mu majyaruguru ya Israel, zikongera no gutangaza ko zishobora kubangamira ubwikorezi bwo mu nyanja itukura, abantu batangiye kugira ubwoba kubera ko uyu mutwe nibwo uri kugaragaza imbaraga nyinshi winjiranye muri intambara, ibintu utakoze mbere. Ibi byose bigaragaza yuko umwuka w'intambara mu burasirazuba bwo hagati wongeye kuba mubi nyuma y'amezi 2 yarashize hari agahenge, ubu hakaba hagaragara gucika intege kwako gahenge. Igisirikare cya Israel mu kanya gashize kimaze kuvuga yuko cyongeye kugaba igitero gikomeye ku bwirinzi bwa Iran. Izi ngabo za Israel zatangaje yuko indege zazo z'intambara zakoze igitero gikomeye ku bwirinzi bwa Israel. Ibi ngibi byagizwemo uruhare n'indege z'intambara nyinshi, aho Israel ivuga yuko indege nyinshi z'intambara zakoze icyo gitero ziyobowe n'ishami ry'ubutasi rya gisirikare. Igisirikare cya Israel kandi cyavuze yuko ibyo bitero byibasiye systeme z'ubwirinzi bwo mu kirere Iran yari imaze igihe yarashinze mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo birinde igihugu. Intego nyamukuru y'ibi bikorwa bya Israel nk'uko ibivuga ngo kwara gusenya cyangwa se kugabanya ubushobozi bw'ubwirinzi bwa Iran bwo gukumira ibitero byo mu kirere mu rwego rwo koroshya ibindi bikorwa bya gisirikare Israel ishobora gukorera mu bindi bice. Ariko n'ubu tuvugana haracyari amajwi y'impuruza yumvikana mu mijyi itandukanye irimo na Tehran, mu murwa mukuru wa Iran, akomeje guteguza ibitero bya Israel byinjira muri Iran. Ibinyamakuru byinshi birimo na Tasnim byo muri Iran byavuze ko ayo majwi ashobora kubaterwa no gukora k'ubwirinzi bwo mu kirere, air defense. Uduce twinshi twa Tehran turimo turumvikanamo inzogera z'impuruza. Ubutegetsi bwa Iran buravuga yuko ikirere cya Tehran gitekanye nubwo bwose hari ibitero byagabwa ku bwirinzi bw'ikirere bugamije kubuca intege. Ibyo turi kuvuga ubu ngubu kandi bibaye mu gihe amakimbirane hagati ya Israel na Iran akomeje gukaza umurego,
impande zombi zikaba zimaze iminsi zirasana mu bindi bitero byabanje byo kwihorera byibasiye ibirindiro bya gisirikare kimwe n'ibikorwa remezo mu bice bitandukanye by'igihugu. Amakuru atandukanye agaragaza yuko mu minsi ishize Tehran n'indi mijyi minini nka Isfahan, Tabriz hamwe na Kermanshah yagiye yumvikanamo iturika ry'ibitero bikaze byo mu kirere, bikagaragaza yuko intambara ikomeje gukwirakwira mu gihugu hose. Nubwo bimeze gutya ariko ubuyobozi bwa Iran ntabwo buratangaza niba hari ibintu byangiritse muri ibyo bitero byose bya Israel. Cyakora Iran ivuga yuko nta gitero cya Israel gishobora kuza kongera kugenda ubusa, byose bigomba gusubizwa kandi ibirindiro by'ingabo z'abanyamerika mu karere bigiye kongera kwibasirwa niba ibi bitero bidahagaze, kimwe no gufunga umuyoboro w'ingenzi cyane w'ubwikorezi ubwo waba ari uwa kabiri wa Bab al-Mandeb, ibintu byateza akaga ku buzima bw'abatuye umubumbe cyane cyane Afurika, Aziya ndetse n'Uburayi. Reka tubashimire, izi nkuru turazibagezaho mu bihe bitandukanye. Imboni TV, imboni ya rubanda.